Hey guys, good morning. Apa dia sebaik dia kena ke vlog. Jangan bentar ke sini teh. Lah exactly arah tayo ngakan yo open mi video re. Mar tipi ngala jumpo ngala yo tu ipi mengapun kam school. Mata ke sini sedang nak yang ka sport week. Sampai ha school sini mata ke sini dengan penipi kata kena kisin kita don kita semua kena tak kata ka jingga sport sini stage school. Aku naskam ba Kesempatan dia kena ke video kau sampai jadi buku kena ke video. Dan yang saya kena punya saksi pang nama apa mentah hingga dan show dapat entah kemari ke tu sebenarnya lah. Dan keren kerja dengan saya kena halantin nih kena cekah mau. Tiffin, pani, ada. Saya minta kasih ngampen bun re kajung shoot ki video dah ka front mo ngampen bun ban shoot lagi baik kamera dah si nomor ba kia bun bru hak semangta sakit pag ba hang tai sa kajung shoot ngam phong re balik minta si nomor ba ha ka pum cuba ka kendau mo so thoi ta na phong balik ta tang si ya si metare ikum tu lah perka jangan kapatul pang bulu barong pupung yang tak kasih pakam pendenaga rong di pupung dengan sekendu nak hantai mo tat kau pernah mendasngi nomor ba kaneka singi blay banwan kadon ka jingdap senam kun handman ngahang ne hayeng ta layok bom capana 1 hour later. Judge said, Michael, see, you will judge for the match pass. Now we have first contestant. Salute to the chief guest. The arrival of the greenhouse attitude both boys and girls towards the podium and salute everybody for welcoming the chief guest. As the command for cadet downwards, so does the heart of the students. The declaration of the state training to begin system. Passing is running forward to pass the lamp to Balarikanti Malay. Balarikanti Malay is taking the lamp to pass it to Rishai Malay. Rishai Malay takes the lamp, takes the torch and runs towards Francis Latam, who then runs towards the chief guest. The torch is received by the chief guest, who now heads towards the lamp. As the fire in the torch burns, so does the fires of sportsmanship in our hearts. A round of applause to all the students.
Last day. Iyo best match pas nak Don Bosco hangne nak blue house. Last day. No, it's last day. One hour later. Error. Kamu kau perlu dalam job prize. Ini. Được có gì bây giờ belum? Bhoi, ano? Jom prize. Jom prize na. So tight pelan mentai ke sini apa? Tangkap kuntuh ke spot mentai ke sini dah. Dengan pengkon yang akan vlog video mentai ke sini dengan saya kunduh pada syai ke spot deh hila syai ro kalau kumno ke day 2. Ini orang ke event banlek mentai ke sini. Namar ba Sdang sini lah. Lek ya kata opening ceremony rengkan pada St.Joseph. Kalau syai baru syai ni Hobbies kerja di event ka race ka kum tar mah. Dengan berguna ikan ke vlog video nak kemaskan location tanah dia kan ke vlog video mentai kasih lada Facebook tanah dengan tempat di Facebook baca like share dan subscribe ikan ke channel Jungi ke Jongpi Production tingin saya kendu la syai thanks for watching, bye bye.